tumba kwitha tukumenyithia yaya gwita na mbere munaniri wetu wa mathithio huri mwita Paul Ngujiri na nyukambita Njeri Wacheupe. Na nteto cietu gorobona rua tuketha tukiambiriria ja kaunti ya Meru na rana gavana wa Meru Mutuma Ntwethingia ntukwena rua nombete kwithirwa akiruguria mutaratara jo mweru kana jojo kumenyekana ja scheme of service kire arimo ba ECD na araugite mutaratara jo joka batetheria kiruri tingogibwo nguruki Mutuma na inyeretie na kwithirwa akiuga kwambiria mweri jwa mugwanja kire financial ya 2026-2027 arimo baba bakomba kwithirwa kinyamba kiongerwa mbeca nikenda bomba kubagirithiria na araba kuitira ngugi ciao anakinya uraba gwita ngugi nikenda kwagirithia kithomo kia ana baranini ngurukine tete na mbere na kuwa mutaratara jo gatetheria arimo kwithirwa bakithiriru mathina jara betherwa bari najo na kinya kuona guntu gukoya gwa kuritira ngugi na kinya gwitikirwo kwana igitara tha inyanya rira bathiria ngugi ciao na ana betherwa bakiana no mwandiki wetu wa ndeto Mutugi wa Kiambi ari na ndeto nkuruki. As we officially kickstart the implementation of ECD teachers scheme of service, Gavana Mutuma Ntwethingia akiruguria mutaratara jori tinguge bwari mobile ECD ya scheme of service ari mobile ECD reu bakiona mwekejo wa kwamukira mushara jwa marije yaguru na kinya kwagirithwa kwari tinguge bwao ari mobaba bakinyereka gwa kagita kumana na marije ntheguru na kinya kwa gwakire uri tinguge bwao familia na aru anjasi yetu cieto nara tware tweto na tumuthaka tweto tukagurwa kana kugura na gugacenjia nyomba ira twetete gukara icietete gucenjia nare twana tweto tuthoma gugacenjia nguo ira tuwikira igacenjia kuria tukuria nara gwetu gugacenjia no ntumukai gavana ote mwarimu babange ba national government okiaweta sukuru yari mubaba ritana utona mwarimu wa ECD upagite ngareke sukuru ni umakande urongo ari muba kinya baba tirara mesie baba kombora nyumba muthio mweri kabaura timati abura marando yaba nayo yambangi batomba kuria your excellency onto babange batora po bakarande bakona scheme of service itebua na bai kera kabisa itebua but His Excellency Mutuma Governor Mutuma Ntwethingia yere ambera daktari etoka rende mwanka o make sure scheme of service ye ikobua bai ari mubarato kandika kwambiriria narua bari kumakire job group F muchara ni 26,600 ikianina giake noru araciaca ciithirwo igikunjirwa atongere kathumba bakiringira ndebe gavana Mutuma Ntwethingia na kuthumbia nene wari gavana Peter Gatila Umunya wamwe na mithikali nturi baria batumirite gucwa giti giki kuigwa nto bakweja bakiuga gaiba kwenda kweja ibejete ende kamwere kutebu twethera na nenkerio tongeria bere are na kanya acoka uga nejete kuthirekeria ngogere atigirire ngogere atigirire kwe chumbe tware acio 2013 ichiaterie mutemo kwe irare gorua ichiaterie mutemo na chumbe acha mutemo ndawa yayo nembiuta angavana Mutuma ina mutemo mono akorenda kuona kiraru kaimaendeleo korenda arimo bande kupone mbese injia kaiterucha waiti kagondera aburo ya iraru no temu tokira ndakwira ntabara bakuristo Gloria Meru era restone ndiranga bana Ntwethingia tonyere obicine kwa wote Gloria Meru restone then glory of Meru is intact rule the leadership of His Excellency Gavana Mutuma Ntwethingia no ari kuitwa kwendete impeachment ya kwenda nguruki motha nawe ika yale kabara kwandika kama munda wada owa kwana ndio maana tioma number 2 uwo kwa Ntwethingia president ya utethire mbere ware mothethuka akwanyerenge
Nyanto tomba kuliseko kintukele inyi thirikari. Anto betu mumeru wa murimo mucoka niciothe ciathia. Anto bameru tayari kurewa ni murimo mucoka. Ari. Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Imenti, Mbita Mutugi wa Kiambi. Na tugitigana na ripoti hiyo Mutugi wa Kiambi na ndi tuketha tugicokera rutere rungi na nabo atongeria bakiama kiregani na thirikari na bagwatanirite na mithika lenturu ro kwenda gitikia ungavana ja kaunti ya Meru tukona arua ni bagumbite kwithira bagikinya Maimayu kaunti ya Nakuru na rabethiritwe bakimeneria thirikari untubu nene akiaria kina mithika na atongeria bangi ni betete na mbere na kwithira abakiwa Rais William Ruto no mwanka ombe kwithira akieberua gitine kio rais mwaka ne 2027 kethira akenya ni bakwenda kwithirwa bagitethuka. Asante sana kiongozi wetu Andrew Maimayu. Harambe! Harambe! Mimi nimetoka kule Meru, nimekuja hapa Maimayu Nakuru kuleta salamu za ndugu zenu kutoka pande ya Meru. Mumepokea salamu za Meru, na sisi nimekuja pia kuangalia, kuweza kusikiza, nijue hapa Maimayu, nijue hapa Nakuru, vile sisi Meru tukasema lazima Kasongo awe one term president. Nyinyi watu wa Nakuru, nyinyi watu wa Maimayu, munasemaje? Munasemaje? Munasema Kasongo ni one term? Tunasema Kasongo ni one term sababu amekuwa mkora, amekataa kutimiza ahadi, ametusaliti. Kazi yake ni kugawanya mlima, ni kugawanya Wakenya, and the only way to save this country ni kuhakikisha tumefukuza Kasongo. Harambe! Kasongo haende asiende, aishie Sugoi asiishie. Tumesema aende. Huo ndio uamuzi wa hapa. Asanteni sana, Mungu awabariki ndugu zetu, tusimama imara tuweze kukomboa nchi yetu. Lakini tujiulize jambo moja tu. Juzi wiki mbili nilitangaza kwamba Kasongo umeuza watu wetu kule Russia. Leo hii watu wake wamethibitisha kwamba kweli Wakenya zaidi ya 1000 wako kule Urusi. Tunataka kuuliza Kasongo tumuulize hivi, kwa sababu serikali ya Urusi inalipa 7,000 kwa kila mmoja ambaye anauliwa. Wale wameuliwa pesa yao imepelekwa wapi? Tomugerabu. Aui! Kasongo muuaji. Alafu anachukua pesa ya wale ambao wameuliwa kule. Wakati nimesema kwamba watu wa IEBC wanafanya mpango na National Registration Bureau, wakifanya hii inaitwa Integrated Population Research Service. Sasa imethibitishwa kwamba kama vile ndugu yangu kiongozi Kalonzo Musyoka amewatajia, huyu mkora kutoka Sudan ako na passport ya Kenya. Tunataka Kasongo tuambie, ndio upate passport ya Kenya lazima uwe na kitambulisho ya Kenya. Ndio upate passport ya Kenya lazima uwe na e-citizen account. Huyu mkora na wale wengine kutoka Zimbabwe walipata vitambulisho ya Kenya mwaka gani? Walipata e-citizen account mwaka gani? Na kama wako na vitambulisho ya Kenya, ndio sababu Kasongo anasema ati atashinda uchaguzi. Kwa sababu kama wako na vitambulisho, wako na passport, ni kumaanisha kwamba hao wakora wanaweza andikishwa na IEBC na wapige kura hapa Kenya. Ndio tunaambia IEBC,
ile mtambo ya Smartmatic, lazima hiyo contract ifutiliwe mbali mara moja. Harambee! Harambee! Wenzetu, mambo yale Kasongo amefanya katika nchi hii, ana shida akisema ati watu wamwambie, ati anasema watu muonyeshe ajenda yetu, ati yeye atachaguliwa kwa sababu ya ile kazi amefanya. Kazi yetu ni hiyo ya kupora mashamba hapa mahala? Kazi yake ni hiyo ya kusema vijana wauliwe? Kazi yake ni hiyo ya kusema wakora kutoka Sudan ambao wanaua Wakristo kila siku wakuwa wapigaji kura hapa Kenya? Hiyo ndiyo kazi ile Kasongo anasema tutamjua naye? Jameni, watu wetu wa Nakuru, hapa Maemayo, hapa Naivasha kwa dada yangu Jane Kihara, nataka tutoe kwa kauli moja, Kasongo ni one term. Harambee! Harambee! Tukiumaruka ruterenero Nakuru tugacokera ja kaunti-ini ya Meru na ndara nayo thirikari ya kaunti ya Meru nitite na mbere na kwenethia mutaratara jo kwenjana kana gukundania ruji rutheru na ruji rwa kugana kiri akariba Meru ndene ya icigo mbunge mwanya mwanya bya kaunti ya Meru. Ntukwena rua nawe murungamiri kana chief officer wa mantu jegie ruji bagwatanirite na Jacob Mwirigi na Mutuma Kangote ni bombete kuthora bagikinya ruterene rwa Majarene irere kibiriche gicigo mbunge kya Buri na rabethirite bakiriungira Mirandi Kathumba ya mantu jegie ruji hirajitite na mbere ngurukia tongerie bani bethirite bakijana pipe cia ruji kire akariba ruterero kenda kubombithia bomba kuthora bagikucia ruji kuma mitune na kinya kire borehole na bomba kukinyithia ruji rujo nyumba ciao untubura bukwe bugatetheria akariba muno kire mantu jegie urimi akariba na ndina betite na mbere kuthora bagicokia nkatho cia mwanya kire thirikari ya kaunti ya Meru bakuwa itagaririre rikabatetheria muno ndene ya miturire yao. Mwandiki wetu Anteto kumurutene rura Buri Mwende wa Leiboni hari na ciotariria orira mubango yo kuthiria nyonta ya ruo yuitite na mbere kuntu mwanya mwanya kaunti-ini ya Meru tuku ya irware chief officer wa ruo Mutuma Kangote bawatanirite na MCA wa Kibiriche Jacob Mwirigi ni bakinyite nturene ya Majarene Kibiriche na nikenda utethia mirandi ena ya ruo na mibaibo araba kiaria tongeria baba kwa mibaibo ya tethia kurita ruo kuraya no kinyithia micie tuku ya ruo turi area ntuge tuyita kureta pipe kiri water project inya kwina mutethia kwina nthagana na kwina ingijili ira chirombete gukulukira department ya ruo na mheshimiwa Mwirigi mheshimiwa Kibiricha barombete mheshimiwa gavana pipe na ntuku ya ruo gavana na atutumite to make sure pipe ichi ukinya na kenda chomba utethia antu betu batu tubura iri pipe kana thirikari ya county yobwa pipe mheshimiwa wenu ukulukira kuritanira ngwe kwao kwega na gavana ibyo ndo tobora iti pipe ntuko yareko yaruare na tubura me oboromba tori kyo bonenkera pipe hii bugete iwe ka pipe tafadhali mheshimiwa gavana ari kyo bwa pipe kona mwanya mwanya nto ito yana pipe gonto mwanya mwanya make sure pipe ubo change landhi tunaja ujo group inya imwe ya mutethia ntumburi water project ingi andagana water project ingi ya boao iji tureaja ujo ya Majarene na kinya ingi tumagwikia pipes ciayo ya gakando na kira tukuthithia na arua na department ya roji ni gucokia maromba ja group iria irathithitie maromba ni untu bwa challenge iria twina cio bumwe tumburi mutethia bai challenge ya roji muno na ara uria muitune na nibo tureterete pipes cia inchinya cia PN16 cia gwikira nange ruji rukuthukwa ni njogu ruji rwa ndagana na rukinya rube na challenge kure antu ruji ruthukangaga na rwito bareterete pipes cia inchi 3 rora inya kuluki baruani ngwataniro embea ya gavana Mutuma Ntwethingia mona tongeria bangi tumite ngwe yitana mbere kuritika batu department ya roi tutirete pipe wake mheshimiwa kando bwira wa matwina nya mheshimiwa wa Keirwa na ari mheshimiwa Morogocho itwaye ne pipe na ara kinoria kuru mheshimiwa wengo itwaye ne na ara bwa Kibiricha ringi mheshimiwa Morogocho kwino wa kamatangi na ara ruyo mheshimiwa Timau no mbira tukaya ne pipe Timau na ara itukweliano na nya mheshimiwa Kisima no itwari no chimebie lebithiri sonko ndo bwira antu betu
Governor Mutuma Ntwethinkia na kurita ngui na ngui ciao iriombika no ntwa wethira Meru itina ndo thai. Inkwenda gutumira kanya gaka gucokia nkatho kiri thirikari yetu ya county through Governor wa Meru Mutuma Ntwethinkia ni untu ba cooperation ira twithiritwo twinayo gukurukira kuritaniria ngugi bwega ikio gutuma wona tukiona into ya bibi pia kuretera antu betu kenda bomba gutetheka. Nabo akari bara bagunekete na mibaibo ene bacokete nkatho cia mwanya kiri Gavana Mutuma bakiwa tongeria bobo awe ne bobo balikana to bacokeria nkatho muno no ntweria je atwa ntumburi turete thina nyingi muno aroje no nturoje rwa tukuma na ara twitete muitone tutwere gukinyangiro injogu ikagita no ntukwethora pipe ira turekirete acio ni ira pipe ciongo ikurukirite iguru na ndimo chimi watwete roraiu tukomba kwenjira rorai bwega na tuthirie thina ere muitone njogu itukoni twitete bwega ina kugirwo ntuko ya naro jonto bwa county yetu ya Meru through Gavana Ntwethinkia guturikana turetera pipe ndene antura ije antumburi inkatho nyingi sana ira tucokia kiriwe through mutongeri wetu bwana Mwirigi gucokia nkatho nyingi sana mutwa MCA wetu bakwatanirite na thirira bethirite benayo na Gavana wetu uria twendete muno batwa pipes iji kenda tukinyirwo iruoje bwega turuti atukanga kaire twikirite pipe iji ciena inyojo mbere twekirite pipe igwa tukanga lakini thaa iji Ntwethinkia arejire bagwatanira na Mutuma gito kuona twerenkera pipe ira cie sasawa na iriga itangugi bwega na tutiaga ruoje kaire. Reporter Meru TV kuma Bore Mbeta wa Mwende wa Laiboni. Ibweka sana Mwende wa Laiboni nontibwa ripoti ukumarutere Roburi. Na tukita na mbere nati nawe waziri wa karibu ndene na matura Kipchumba Murkomen tukwena anu anaritete mukana kiria siasa bonde bara akuga ati nibo bakwithirwa bakireta ndwa kiri kampeni ne ciao ira bakwithirwa bakithithia guntu mwanya mwanya. Murkomen yakiaria netete na mbere na kwithirwa akiwa siasa nibo bautumira antu babethi buthuku na bakithirwa kinya bagikombora yuthi bara bakujja kureta ndwa igitaria kwina kampeni cia gisiasa akiwa bo bakarita thirikari batitikaniri na mantu jana batitikiria jeta na mbere netete na mbere na kwithirwa kiboria njenda inge injega ira bakethira bakienderia wananchi ende ni bategane na mantu jando no tubakajukirwe tagaria aria kiwatho akwariti jaja egitenerera au karikiri mantu ja empowerment cia ekuru ruterene rwa Suba South ira iri county ya Homa Bay. Nikiwa hapa Homa Bay ningependa kuwaomba wanasiasa wenzangu, ndugu zangu wenye viongozi wako hapa na wale wako kwa mirengo nyingine taifa nzima, ya kwamba usalama wa taifa letu sio kitu la kuchezea, na kwamba wale wanafanyia siasa mambo ya usalama wakome kufanya hivyo, watafute sera, watafute mbinu tofauti. Bure itakuwa ni kwamba watafanya siasa kupitia mambo ya usalama, kupatia vijana wetu wapigane, kufanya mambo ambayo haifai, na sisi kama wizara hatutakubali watu watumie vijana wetu kufanya mambo ya goons na kufanya mambo ya gangs ya kupiganisha wananchi katika taifa letu. Tunataka watu wa Homa Bay waishi kwa usalama. Tunataka siasa yenye inafanywa kwa amani. Tunataka watoto wetu wafanye kazi kwa affordable housing sites, sio kutumiwa kupigana, sio kupoteza maisha, sio kuua watu wengine. And we will stand firm regardless of our political side. Nimeona watu wengine wanatuuliza kwa nini tunaona ati kwa rally fulani. Si ni rally, hakuna mtu amekuja hapa na goons. Na wale wanafanya siasa zingine si wakuje na kukaa chini kama hao wa mama. If they can do their politics in peace, there will be no violence, there will be no need for police to intervene, and this country will be a safer place. So therefore I want to announce, the people of Kenya are not a threat to the peace of this country. The greatest threat to peace in this nation and the threat to insecurity in this nation is politicians who have bankrupt minds. They have no policy, they have no plan, they have no forward. They only sell mambo ya ukabila na mambo ya kutenganisha watu wetu. Na waomba tukiendelea kwenda siasa inayokuja, tufanye siasa yetu kwa amani, tufanye kwa utulivu.
Nayo family ya Muthakomo kurubwa gatigati ukumenyekana ya Dennis Mugambi ntukonarua ibethirite bagichumiria na kwithira bakiuria rwangirwo karia gwikira mwana wao ukaria kuma ruterene rwa Egoji East nikira bakuwa nibethiritwe akithukirwa ni antu batikumenyekana na wakiaria mutano jo Dennis netete na mbere na kwithirwa akiwa na kuthugania antu bau no bethirwe bamumirite no ntu bamantu ya gisiasa na rana ndio ambite kwithirwa gikinya gituone kia polisi kia Egoji na kwithirwa akiandikithia makarika jam na mwandiki wetu wa Nteto Jeff Wagitumana ukariau na aturetera ripoti hii. Nayo family ya Dennis Mugambi muthako wa miaka ya gatigati kuma ntura ya Mitune igojira Bogaiti ni bakuromba kioto na kinya ukaria nyume ya ntu batikumenyekana kwithukira family yawe utuku bagukira igoro untu nandi boete kiriga kiria kariba guntu guku nkweja ndethera ore gukari imbugire gote atuere ku kanere ku ngajukia mbere embeta kwa polisi mbetire kwa polisi Egoji nanda ukia ombi na ombi aja na ankwenda kuuga ujo siasa yetetiga kuringwa kwa tuko renchoera siasa tiga kweja tu kwa ngaikia jojo kwa kana aciari bakwa umera kienine twirane ombere nani nkwira na ntetiga kuuga kuruki baugite mantu jaja jomba kwithira jarikarika nontu bagi siasa kugatuika onde mukario Mitune nkauge rinya ria Mitune ile kwenda kuthikwa kana mbuge kirero kwene rinya ile kwenda kuthikwa kana mbuge cukuru cietu ni thuki watuike u niyo mba kwithira ri thina inkuga tutetiga na tukenderea na tukenderea kuuga nuntu tutikira antu betu bakirija thina tutikira antu betu bakiangaika kenda tutija kuuga fona wankwenda kuuga atiri guti muntu ndungama mbuga niwe guti muntu ndungama mbuga niwe kana mbuga inkumumenya urejete kumuita lakini mumenye ntuko ja mwamba intuko fote ntuko wekinya tokago ata muntu na gatwira ibao bamutuma nete takuraja muntu tutetikiria buya guchumbura katindiri gaka tutetikiria buya kwangaikia jojo ko tuko kugambu jojo thiretie miaka buya mwangaicio tuko na stress nkurukie nyange baba ni bakurite mbao cha nyomba ya ujoe wa Dennis Mugambi na kinya nkuruki kwirikana ni bethirite bakimuita ankwenda kuuga ujo nkirikia mbwire antu betu ba Southimenti tukendere obutetera na tigitiru ndawe ingo support mweshimiwa kara umera uge no support yoku na unge umere na support yoe ndaronga manda wingo support Mugambi manyara gitigia senator umera support mtoku unge na umera support yoe ndaronga manda wingo support mutongeria ini na gwaronga ma support yoku na wendie sera ile athithetie na atuturio tukaumira tuge ira butethithitie nkuruki Dennis Mugambi nethirite akiandikithia umbi kiri police station ya Egoji mantu kinya jekiri kirore ni family yawe na kinya aturi aya nini mami on Dennis Mureti oni andaigirwe mami wetu akiuga mbunde gwakwa ndaitia kuya gwitika mbu ndaira ndirakinyire ndethira mugwete nkingo akimuragia ari ku Dennis kukumira au nirora mugeranire mami wetu agwa rujine kiraine tukuga mbu mono mukuru wakwa na raitirie na rwiro amugera kibanga amatuka oni inde muturi on Dennis kumo aja ntorene oni kanda arigaria mono nguko tuko mono nde wambukangire ojo ndene na kuga mbu na ndokira rwiro nde yukangia inyanyondo ija yomba igukolo ani ndende yande wa ndene ango guchogo maito agwa twaringithania nthi ino itulejire kumwitika na mpui teto muthithe nyaro baruru akuri ndamuringiro tuko atwatigira agutonya nyombete na rubaro kuri andi kigyo kai tuligarite ntule ukaria bukunyia muno ko wetu andi anto wetu tonya iro nyomba ntokoraga gono tete tariu onga tukara tuide taka tukara amutinde ni komenya nteto ucio ndei siasa nuntu bwa Dennis lakini
siachete chwagwa kire ntindiri yai kamuntu enda ndene agashwa siasa ome na ndene niwe no musiasa no kakendelea. Kiripotera Meru TV Mbeta Jeff Wagitumam. Tigana na ripoti ya Jeff tukethera tugichokera mwanga kaunti-ini ya Tharaka Nithi nara na wetibu wa location ya Matakiri ruterene rurwa kaunti ya Tharaka Nithi Emmanuel Kibunjwa nontukwena rwa nombete kwithira giciumiria na kwariria kariba ruterero na kubera ubatu kana manufaa ya kwithira bakianda miti akirimira irekurukirite akwina bo akiwa andibo miti ni butetheragia muno igitarira muno yakagita gaga kura utoma ruji rumba kwithira rugikara mwe na kinyamere uhitikethero kiuma igitarira mbura itekura netete na mbere na kwithirwa akiuga antobara nabo bakwithirwa bakinja mithanga akuwe na ruji ruru bethirwa bakireka nontu naritite mukana na kwe bakithirwa bakijukirwe tagarira kiwatho nontu ni tagarira kwaniro rituma kinya ndujiji ikethirwa ikinyare igitarira kwauma na ruti kinyakari nabo bawatane na thirikari gukaria miereje na kuringa riboti ritaria bona kuna mtu kuthuka ngemera teje nontu ni batetheragia kinya kiri urimi bwao no mariki wetu andeto kumarutero rwa Tharaka Nwendagara Waiguna hari nacho tariria. Bwana Emmanuel Kibunjwa richiba wa Matakiri na itetembeto akari gutomera kanya gakambure kura kwanda mete mironi kurigeria tikabwe werie miti irayo bago preserve ruye twande akubena mwiro nikenda tumbe kuchokia mazingira metu bwega na kinya iri cionthe twande miti nikenda tumbe kwithira tugi preserve mazingira metu bwe agakioria baraba koroma methanga mironi kwebandira na miro twere na roje nontorera mbure gukaka miro ekuma inkoromba karibetu baire yetu ya Matakiri na kukungi batutetherie ku preserve miro yetu na twaromba mono antu batige kuruma muthanga mono muru atha na antu na miro yetu ira permanent ino ngitakalita na kukungi nontoria bakoma mithanga utierwe rukaigwa rukionekana muroni uyu kairi agagita mbeto akari kuringa ripoti kagita karabo na marori menda meta mironi kuruma mithanga nonto kagita karamiro twere na ndoje kuruma mithanga kae kubambura yake anto bagatigo bakenyamara na ndaromba wananchi bona marori na bibi inge bikiruma muranga muroni atha na antu kana na ukathita ukaringira administrator wa kura ya kube nikenda tumbe kuyukia tua nonto antu bandira kuruma mithanga miro yetu ikauma na yume buru na ananchi bobongo bo bagatoka ba mustari wa mbere kurega miuro nyamwera muthanga rumwa muro ni to yotha nantu na kinya muro nwa kadita na miro ingi yondera permanent yetu nikenda kumbe kuthera kwe karibwega mantara cha Tharaka nkiripotera Meru TV reto kambeta Ndagara Waiguna. Na ripoti hiyo ya Ndagara Waiguna kuma kaunti ya Tharaka igatoa kanya kanini gakukunda ikombe keruje ituchokerete kagita katekro jana nteto ingi nyingira twethe tukuthulunira ntukwe narua ukaumaruka mitamboni. Karibu Embu College, mahali vipaji vinageuka kuwa taaluma. Hapa tunakuandaa kuwa mtaalamu mwenye ujuzi unaotafutwa duniani leo. Kozi zetu ni pamoja na biashara na uhasibu, kupata msingi imara wa dunia ya fedha na biashara, uandishi, kujenga, kubuni na kuunda suluhisho za kifundi, ususi na urembo kwa ubunifu unaogusa maisha na kuongeza weledi, upishi, kuleta ujuzi wa mapishi ya kitaalamu na ladha zinazovutia, usimamizi wa utalii, kukuandaa kwa fursa katika sekta ya utalii na huduma, sayansi ya kompyuta na tehema ambapo teknolojia ya kesho inaanza leo, elimu ya udhibiti wa uhalifu, kuchangia usalama na ustawi wa jamii, mhudumu wa afya, wahudumia wengine kwa weledi na huruma, udereva kwa ujuzi salama na wa kuaminika barabarani. Chagua Embu College,
Safari yako ya mafanikio inaanza na hatua moja. Jiunge nasi leo kwa kupiga simu 0721 152 709 ama ututembelee katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram na TikTok ni @embu-college. Embu College, skills to go places. Tatua Instant Wins na Daka. Multiply bet yako mara 5,000 kila dakika 20. Ukicheza na 20 bob only unavuna $100,000. 40 bob unadaka your 200,000 shillings. Ukicheza na 100 unakamata $500,000. Pia kuna bidhaa za nyumba kama smart TV, fridge, cookers, air fryer, car wash machine, motorbikes, tuk-tuks na Marutis to be won. Instant millions to be won daily. Ni rahisi. Ingia kwa M-Pesa, weka paybill number 440440. Weka paybill number 150150. Count Meru. Amount, weka kati ya shilingi 20 na shilingi 2,000. Get your wins every 20 minutes. Tatua Instant Wins na Daka. Mutegerio Meru TV tutinambire kukumenyithia yara tukuthuranirite kuma guntu mwanya mwanya na nande tukomba kwithwa tugicokera mwanka ruterene rwa Kiagu na ara nabo rirarito berigiri kwithwa bagicoka cukuru nyuma yao kwithirwa bari rutha runini ni berigiri kwithwa bagicoka kiumia twitite na nde murito mwa kuma ruterene rwa Kiagu urokumenyekana ya Jocelyn Mwendwa nonombete kwithwa agitiumiria na kuria tongeria wa mwana ntoba wendi bobwega gutonyera nikienda bomba kwithwa bakimutetheria na mbeca cia gucoka cukuru akiaria Mwendwa nethirito agitariria mathina kathumba njara kwanijo family jao kithurwa gikurukira na nande na kuona jaka atino uwezo wa kwithurwa agicoka cukuru orera bangi bakithurwa bagicoka no mwandiki wetu wa Nteto Patrick Wastela na ukinyite Antonio na turetera ripoti iji ni ntere cia Kijagu kuni wandi ya Kiagu gicigo mbunge gia Centrimenti mucii kwa Jocelyn Mwendwa uria withirite ari na umegi kithomo Rautokia wege gutuika mwitithia wa ndege gigakaraja gakiumba gutira ni kuona aciari bawe batine inya komba kumuthomithia kuringana na buria aringienda kuona ni bethirite bagikarirwo ni mathina nkabo na bari na kinya ana bangi Jocelyn Mwendwa woni gawi kwetu nja woni ndathomire grade 9 ndithire kigeria kenjesia ndagwata 0.65 na ndakuruka na ndi woni ndabangite gukuruka ndakuruka mbita school ndenda kuthoma ngira kithomo giakwa ndenda kuya pilot wongera thaiji na nditurete midterm ntumethera mbeca ikoneka cia kuncokia cukuru no kandi ngucwaura tukathithia tijethera nkomba kuthirikira kithomo giakwa gitigere na bandu ndina kiroto kiria nkwenda gukurukira bariete Julius Mother Julius Mwobobia na ikankuga uni au mbiji au ndina ndina thina jiji nchekwa twina mwana okwa Jocelyn Mwendwa na ika ndina thina ya kuga ankwenda buntethia ntina menya au ninkugira ndarita nguge kuringa kibaro kenda mbathomithia ndi thaici na ndi utikio ndina kio Mwobobia nini ithe wa Jocelyn na woni kandi na thina bwega nkuromba ntu bawe ndi bwega bantethie Jocelyn mbe kuthoma yontu ningi ndina bangi bampinyirĩtio tu bai cukuru umwe nyendine secondary grade 7 ugu unge pompo ugu ngina kwenda gwita college na teta na ndi woni nya Jocelyn Mwendwa wengwa nyabici wengwa nti umeona untu nyingi toka gutondi na ke woni ni barwa ndinga akari bakiaria ni bethirite bagikunyira uria njaiji ithirite kithari mwana na babome na wagibwa mbeca na gukethera bukianda nkunyu njaiji
aria nkoroki bethirite bakiuria antu bawendi bubwega baciumirie na kwithira bagikia njara yao muchijuju niu gutigira mwendo akumba kwithira akiona ngitung'a. Bwana asifiwe. Amen. Amali yetu ambetagwa Mbithirisio Moria na ndio mwe wetu rariri ndigurune uria wonde okethira akionaga mantu jaja atetherie mwana ojo no tute mwana ojo njejeri nana babome mono pamo bakwenda gwita college undi tarenji no karere ndi muturi wa Njose rimi ojo uriaga mwana ojo ethero mi kuthiria no ntunya primary no mite mono na ndi ankuromba atiri ithu ya kutha guku batethanagia ibarikana Njose rimi ojo mwana ojo ikiewa kimugongo tikiewa kira aciari bawe bonde. O ni bethirite bakiuria ngwataniro mwanya mwanya iria ciithagira cigitetheria antu ta baba bethire bakiririkana Njosireni na nkoroki gukatha Joel Marete kuma gicigo mbunge gia Centriment uria withirite arwa mbere gukinyithia makinya jawe ndene muchijuju na gutethia Njosireni mwendwa imburali munene kinyo ichwalo njeje ukuria atongeria betu bara baritene kana bara bena foundation example takaduri foundation ndo mitha yaritwa kuna Manyara Foundation imanyara ndombe yalitwa kuwa dukuria foundation nchonde bikomba kile mono wetu ya tudomide yetu atuguritwe rafu angi ken to mate katigina ndo mida yana to nyayo tu muromba to ndo kona ngwe sababu tudomide mono ojo ni watete teboeka mwana ora kurukita mono ndene kyagu won ni otongerete gikiraste kyagu na agotongeria family yethurwa table family yethurwa itego chiomba na iketo ndiaje ojo narwa tamutongeria wantu babethi tamutongeria wantu bara batena inya kwira antu bara baririe na baugate baga support mwana ogwitwa Jocelyn kendomba kwithirwa kithoma tafadhali bainge project ciao nontu mwana ona ndiari nja kuja mindi ta mwegoro kenda mtore onge wina wendi bobwega tafadhali kwamba kwithirwa akirungama na family je kwamba kwithirwa age support mwana ojo nontu mwana ojo future gitie future kija location na future nyemiru yetu nontu mwana omume so na inyamo heshimwa Marete mwire thank you very much nontu ba support ira umbite kwithirwa unenkanirite ndene family ya kwambita kwa Jafet Kaburu muguna na ntura muno igiri twalita kwa mbora igwa gucokia nkatho muno ki Joel Marete mweshimiwa ro weje no tedio ndene njeje na tuna wirigiro gukurukira Joel Marete oju kithomo kya mwana oju gikombeka bwetu kuromba mwana aethwe discipline naria akuma ntere cia kija gukuni wandi ya kiagu gicigo mbunge gia Centriment ngikunyiria ntoto rietwa ni Patrick Wastela. Tugitigana na ripoti una ati nabo akariba mwe ba kaunti ya Meru ibatiumiritie na kwithirwa bakiariria senator wa Meru no Kathuri Murungi na naba kumura nethirwa agitiumiria na gutariria kama kire aringi kura ati nigitikikwa kwenda ndene kaunti ya Meru akariba bakiaria ni betete na mbere na kwithirwa bakiwa Kathuri nikethiritwa agichanganya antu nigitikirikwa kwenda kaunti ya Meru nontu igitarika ithirite no mbete kwithirwa akiwa we ageta na mbere kwithirwa akirwira gitikia gukira karirite kia senator na mieri mikai ithirikite na ronekanite kaire akiwa akarwira gitikio ngavana ja kaunti ya Meru ona kagita gate kuraja nonekanite kaire akiuga ati na kwenda kwawa agitikia cabinet secretary kiuma kiri thirikari nene na ndi akaribani betete na mbere na kumuria na uwe uma gitikiri kwa kwenda nontu kwanganga ko kwawe ni gutuma haringi kura bakethirwa bakichanganyikiwa na bakaikia kura ciao na bagwana nethirwa akiari mantu ja kurio mapema nikenda bamenya urakura cia Meru ikethirwa ikari Renda kuja kuthura senator wa Meru County oreo atucogikie mundia kura kairi arakethwa akienda guta kwe muntu akaja kuthura ari CS kaka to subject to kweta kuringa kura kairi Meru County batu turenda mwiro oju batu turenda kwira senator to Kathuri Murungi oju anatige kwa kiondo na nandi turenda kuga atiri tugutenya kwa itu amwirire na turamwira na bakiuma na mbaithikia ngabana wai family tumu support teu twamwirire abachogire ta muja ujunge ko kuwa gitikira getambere kuroma no to Meru twambirie ndwa na mugambanya kairi na miunge na baba kuromba atuike ndwa ne chekurwa na baliku bugetegera to ndwa na kairi bwe are twirite arenda kia ngabana ntuko we aringere ariria kameme na uga arenda gitikia ke senator ndauga nyandinganye kameme ndi no ntoneke ogwa Kathuri oni ikumba bionde bire ndakuringa era campaign
kiumia kithiru ndari bwana ara muruge mbitete gukwekethera ngabana ndacoka na ara bwambie ndi no mbitete gwekethera ngabana mbigwa kamemene kairi gunchoke senator na ndi ugwiri tugeta nago rugendo ate murume utebwa tweke werune na gite gyaku please kiangabana na tugwikirite au kingabana no ukaranga banene ugapauru igitege CS ya kwenda nebere antu bara ugite bakaruga matiki gitege senator barombe kura na thiri eterwe thirikari ya Ruto icinde ete akayo gitege kia CS twibanu ketha thirikari tutamwe gachinda akayo gitege CS indi agatutururia merwa kiri na ringe cia national etere tutamwe chindana gitege ai CS indi bautu tutirwa kaire ndene South Menti ndene Meru County no tu senator wetu na thurwa na ukigitege ngabana wa Meru tumachapati twi kebana kwenda gitege interior ari ya ujo no ntuthikare kwa ne one time ne wanwe na choke ke one time ajwa ke one time waringa on time ndebe amiringira ndebe niye kamwa gitike aye kasi yes ke interior na tugitigana na ripoti tugachokera ruterene rungi na nabo Antori na Kari Bambeo ira iri gicigo mbunge kia North Menti tukona ruani batiumirite na kuthithia maandamano jama nene bakithetera barabara ira ikugwatanithia ruterero Mbeu na Giaki bakiwa barabara ezi ni thukangite untubu nene na Kari bari na thina nene ya kwithirwa bagikurukira barabara ezi Akari baba na ndipetete na mbere na kwithirwa bakimeneria mubunge wao no mheshimiwa Raim Daud o amwe na MCA wa Nyaki East no mheshimiwa Kenyomuna bakiwa niba bategere na ringi na babathithiri barabara ezi nontu muno kagitene ka kurite bari na thina nene ya gutumira barabara eu no mwandiki wetu wa Nteto MC Mwitonga na kare Antune una turetera ripoti ezi nikiriro na kinyamara gikinene aria Akari Bambeo bombete kwithirwa batimamite nuntu bwa kuthuka kwa barabara na kwaga security na kuithukirwa injogu na bameneria mubunge wao amwe na Muna Kinyua Ntomareru Martha Karemio tere kuma Mbeu Muna twamuthurire ari MC wetu wagweta mbere erithora macinani na ndenetera kumamba toro ya kanisa ne cieto kutura maru akiuga na iye murungu na ndenekere murungu ntheguru tonto nonera kirendaga ndio ntaiwe tonto marindi mbumete sendi ekuma Bombeu batu itwatererwe sendi Giaki itwatererwe Ibrahim ntheguru na Nturaimu no mutune na batu augire na ndi twatairwo twaikirwe Tharaka ndeke tomi twaikirwe Tharaka batu nya stima tutiona kinyaro nyo tutiona nja cietu atweta otakuru na ndi batu tukandiria monkare yuthi ongwa etete njira ne nyabiki bikyo itugomba gwetana acio na tutweta nyama silibasi na tukwaurire igita wateri twegwethwa nthegoro nyam twate kinya karibu wega na ndi bari ndaundire ntore mwera atia ya kwambeta wa Msamarira oni ndi muturi wa thura na muturi wa kindi na munda Giaki catha yangu itete mundene jwa kwa kathirone ndauma Mbeu ndethira maandamano na kinya goni goda wanchunga aja no ntugundi no ngotira barabara neje no te barabara muntu na ndi tha yojo na aturi ba Mbeu bandamene ntu botongeria bora botongeretu mbaya utongeria bora bora ba county na county government na national government bate ushughulikira ntu no goti begita ndiuga tha yojo kinyana boita skuru kuthagano ngari na aja aciari bakora thina ya ndi kuraura ana bainge baterera skuru ntu bakwoto impio kare gete kana ntu barabara no ntu bara Raimu ata tomatwaga twana ato kona twana no beo woni gete kana ndi beta kwa kampaka na kamuindi iko kwenda ibarabara yaje ndaka matwanga kinya Giaki nkero pole mama kana gagwita ngeta charia nkero pole mama kana gagwita ito morungu tethia kaka ngegategete ni ethora te komba ngogene bere onge ketekete kyanjeo ikiame
ona maandamano ne jau James Munene Timothy uria ukumereria gitike MCA mata atiuriretie no mbere kwithirwa akirikanwa James Munene no mbete kumera akawatira ana beto abacokaniria kibaretera mibira antora na barengethera bakenyaga na bate kwithiwanaria no bareta mwakagerio bareta amwe na ito kuona kwena umuhimu sana antu babe the youth cietu ibakugaruka no ntumona rere ja muchema ja kuchetha arumara no gya kejanja keria kanogoka no nto na weregero kinya gweto chetha rera renge kenda bomba ko thithia tournament erewe ikethera ebugi ito mucokeria nkatho ne ito kuga munene jo muntu jo neje no nto bangi barigete kuthuganiria youth cietu Marietu Ambeta wa Collins Moremi kana mwakilishi kijana okuma nkoune uria kuromba kiti kia mubunge kia Northimenti antu bambeo giaki laja nyakisti ibarandingire thimo bambera mutongeria wao ateja anturene chietu kuigwa thina chietu na ndauga nkeja antu banyakisti bauga mutongeria uria twinawe ninga akaikirwa muthetu jwana aja agakinya ateja koko na urere buru kabisa okategera insecurity ira twina yo ntorene chietu itokoria raim AP besire yare mbeore inayetere ire kachokua ire twaye wakitwo kya borichi nonto twitana aria giaki ko report case chietu jau ni jonda ikia kwithirwa nkiona na nkigua Ambeta MC Mwitonga nkiripotera Meru TV. Tugicokera ruterene rwa Igembe na ati nawe akiaria kiri kiatho kira gitite na mbere kiegi mantu ja gukiria na gukungwira untwire bwa Ameru ruterene rwa Ugoti ira Igembe South nawe mukaririgiti wa mantu jaja kirimi mwereria netite na mbere na kwithirwa kiuria siasa bonde bara berigiri gukinya kiatho ne kigi ntuku ya rujo bethirwe bakieja na gitejo akiaria mwereria netite na mbere na kwithirwa kiwa kiatho giki nikia asiasa na nande na kuboria gitire bagakinya ko baimenyere muno batikeje gutuma kieni kigaruka na kyo kiani kiandwa nontu mantu jara jagwita na mbere ni mantu jagukungwira ntuku ya untwire bwa Ameru na kinya kuwa bakethirwa bakita kuthimana kadhalika na kumeneria barabangi kiri kiatho ki ngurukine tete na mbere na kwithirwa kiwa kiatho ki na ndiki kuwiritie antu mwanya kumantere tionde che county na kinya akwithirwa bakiaria barabo bethirite bakithuranira kiatho ki abakiwa ati muntu wende na wati ugeni kiri kiatho ki kirikutuko makania ni rutere ruriku ari roki siasa no mariki wetu wanteto kuma rutere ru kome wa mutia ari na chotariria nontu twategera gitene ana betu batauririte kindraga habits ali marriages na timero za kamsheso ile ku dai ndio kulugero twire bo itukuberia guthoma kenda tumba kuba na challenges ile ku cia kurudia mantu kama ingi ya kuangalia ana betu babebe nikenda gukulukira festival si ikenda tumba kureta atongeria amwe bamba kutu support to establish youth empowerment center nonto rera ukaruta mwa youth kindraga abuse no mwanko mweke araka tunwa nikenda umba kuteja maisha yake na kuteja ana bake nebonto tubangite uyu barabonde bakeja beye atongeria beto bakisiasa na badirikare bonde itekomakania irutere ruri uri wiyo tutethia nikenda tumba kugura munda public land ira tuka ethira iri Ameru Cultural Center ira tukeja na ki county government kana ki national government iturugurire institution iriyeje nikenda tumba kutethia ayuthi betu maisha yao ya baadaye burang na bonge na burang kiromba kire atongeria bonde baratini baitete nontu itwetete para begirikarine na para barinja ya dikari nontu bonde ni party ya stakeholders birang kiromba kiribo beja musemanio ne wetu batumira njukwa anya kauketu tukieto kukietu kya kuruma atongeria bangi na batumira
ye platform ya siasa no ntubakia kumitumira ye platform ya siasa bakatorwa batuthiria na kiatho gikathira kabeje to tutete na rira bakenda kwiya guturomba kura kana gutwira nabo tuba support nabo bakathiria micemanio yo batwite na tutwite batwire tuba support na nde daika tubaitite batu support teka tubetite beya gutwira batu support ibatu tukwenda tuba support narua batu support narua nabo bethia bandae bakathiria micemanio yo na tugeta batwire bura bakwenda batu support so kindly inkuromba barabonde bakeya kabeje bakimenya kaikana na itubatere okakuya wethire orenje thirikare kana wethia we thirikare ne kaikana kamumeru na ikabatere. Na tugitigana na ripoti kuma rutere rwa Igembe South na nditugacokera rutere rwa Igembe North na nabo mabisa ba mantu jegi ugima bamwire kuma thirikari ne county ya Meru batongeretwo ni director wa ono Titus Mutura ndukwe narwa ni bombete kwitha bakithithia ndiunga yao cibitari ne ya Lare Health Center na rabombete kwitha bari na camp ya kwithirwa bagicunku na mantu jegi murimo yo nyimba kana hiraji kene muno ya cancer bakiaria atongeria baba ni betete na mbere na kwithirwa bakia na biondo na kinyaleso kiri kurubara rito kana barabeterete kwa watwana bakiboria kuri na huguni bonene kiribo kwithirwa bagita cibitari gita kwegita gutigira ugima bwa mwiri ni buthongi na kinya bwa ana bao barabakamatite no mwandiki wetu wanteto kuma rutereru mukiri wa Nkunja ari nacio tariria aru ari antu akwe mana mwanje bombeto kulugira kiani neki bagithima mathina mwanya mwanya na rito makiringe kurira cieno rito tugwethira more than 150 ira ciumbete kuya cia kulugira ANC na itugura machini thano au cia kuringa mbica babo ndo bakuringa mbica nikienda bonekana ni mabitha ba ugima ba mwiri ha county ya Meru bakinyite Teresa Lare arabombete kwethira bena medical camp na kolia minimo mwanya mwanya muno kirie kurubara barito o amwe na kinya kwae kuruba ciondo amwe na leso ende kaitene kauba kiari ni bauritie kuru kaita karaba gieu ni bawati kwanjiria wita cibitari kenda boliwa ende te mutokuria musie na ini njire moya kwebana na mirimo kaita kara mtu etakura mwana bakiwa eneo thina ira bakulukira county ya Meru no ntwe kuruba baingi kaita karaba wateu bateweta clinic tafadhali twejage clinic na kinya kagitaga kugia mwana gakinya ekurobe tubukagira nanja tweje ni cibitari tombe kundeliva mwana twe cibitari kenda in case of any complications tomba gugutetheria na tomba gutethia kinya mwana waku aki kuona period mbere kana ekura mweri mbere kumena ukao muritu ukamazoka cibitari cietu cionde ire Igembe North cibitari 21 cionde ni kuyana utungata bwa ekurubarito kumuta twana sindano na nyama utungata uyande kirivi ziji nwitawa tegwa kedo imwe kuru kuonekana kedo wengo tena thina wengo kedo atharikete yani ukawanda atharike kedo na ini infection ikatritwa kende tika affect mwana na mwana wengo yaka noonekana atukura bwega kana ku something kundu mutukara kabwega mwana gaita atia aka kana kugeza kuina intervention mapema yani ugaguria na mwana mochi mochi tutimio utethia so ile iromba letu na thina twinaze county mwaguru abateu aita kliniki mapema na tu asa government to provide services you cibitari cietu chonde na turi antu betu cibitari cietu chonde cibitari maana ile na 17 chonde cia thirikari cimba kuthikio fa service yeje ya kuonlia mwakuru kumarira watieu na bandu aciara kana itatu na service ya kumunta sindano cia chamo ko wendo ti cibitari kinyemwe itatu na service yeje na antu wetu muko baitumira service yeje oriu bakiari manto ya konia na banunu kwateyu no to account ya Meru ne thirite tongoreti na banunu kwateyu bya korea kana antu betu ba Igembe North still kwina negative indicator negative indicator ndio yakwithira ana betu banini ba miaka 19 kwina maiba kuona mimba bare banini untu bote bobo yakire community na kimugongo so nkauria aciari betu na inya community yonte tumenyera na betu na kinya akuru na bo turekane na ana banini tuteturie araba antu ba akuru no bakwithira ana kaba thome ukona mwana mapema ko ya responsibility nyingi muno mapema so kadhi chukuru karagana chukuru kedha kubuo maisha basically ukudhukia no dhukuturu bako na kudhukuturu wa mwana kinya mwana ro itrata witire kura so I think the rombare akwa society akuru na engekuru na kinya na bongo baimenyere nonto kinya mwana wengo kita kwa wewe
you made some choice so ginya batu tumenyere kedara society yetu Igembe North na Mutwati tumbokura kankera ana betu baba nini the adolescent riria bagia mimba bagakira ni untu rinde ni happenire ibeje sibitari kenda tumba kubatetheria kenda bomba kundeliver ana boega igutugwita nkinya na masukuru tukesensitizaga ana beto na barabe na mimba tukauga bagi atwana basoke kaire skuru na barabate na mimba itokuendelea kubaliria da bomba ku avoid mimba cia mapema. Keripotera Meru TV kuma sibitari ya Lare Igembe North Mbeta Mukiri Onkonja. Ripoti ya Mukiri Wankonja kumurutero Igembe North ikomba kithwe gitukinyiria gatanta ndeto cietu gorobona arua gucokera nkatho cia mwanya mutegerio Meru TV no tuba kwithirwo ria mona tu tuthingatirite kuthingatira ndeto cietu na ibindi bingi mwanya mwanya bila twitherwa twikuretera ngakwendera tukubuthongi na bujuri itharimu bi mwathani na nkurikani munaniri wetu wa mathithio kari Paul Ngujiri na Nyukambita Njeri Wacheupe.